eka kunenge mbaya mukamba aibo kiwango chu nitwaumie cha molio kiwango chu cha silingi maneli nitwaumie kiwango chu cha silingi ngili umonenga atabania nitwaumie. Nake Emmanuel Mwangata ainana ni wavika kukule mbaya mukamba ikithie kana ni mekala mengunu na muno vindani ela makosa kwa ndongo ii kui mukule mwengi mutuse afike kuya siasa siake utevyo na ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka. Na honorable mwengi mutuse ini message kwako ano alando mumizie atongo alama endie kenyume na wendi wito utumani wako kwako na utumani wando make Kombulo South kwa wathie bathogu ndamba hizo nde Kenya yonda ni onkamite na kazia kivila gini cha Stephen Kalonzo Musyoka juba uendie nitio kutonga mupya kondo kwetha kila wiki ya kulingana na woni wako na kula yagwe mekonia bu na ndio buguneka lakini ivie ando mama kwene tuongamite solidarity na Kenya yonde kwa Ruto must go. Ruto one term. Kumaba kaundine ya Makueni ngilivoti ya Mutongoi TV nitawa Jacob Chalo. Itina wa President Ruto kuvingwa soko wa Kamubongo kiloni munge cha mwingine kaunti ya Kitui na kuunengelele serikali ya kaunti sio ya Kitui kavinane kalawa atambukite kisioni kecha Kamongo matuke 13 mwezi wa 11 mwaka muthelu yusoko su yaesa kwambia kutumewania atandidia netuna kwitha president atangasie kuthela kwa soko su atandidia soko ni umethi tumaithukumia ute wa lelo kumana na muthungi onyo wa atandidia soko ni usu kindu kila akithitwe kivingisa atandidia maukui wangalesia mwenenthi yo atandidia mekulie kunewe bu soko twaisia biasala sio soko ni usu wa Kamubongo. Osia Kimanzi ni mwandiki wetu. Matuku 13 mamwe 11 mwaka muthelu nigo mutsumbuile ya Ruto etianite na munini wake Profesa Kithure Kindiki na gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe na atongo yangi matambukie sokoni uwa Kamubongo na kuvingwa na kuonengane kwa serikali ya kaunti kwambia utumiwani atandithia. Mina hand over hii soko kwa county government. Sasa wao ndio watapangana hapa tujue nani anafanya wapi, stall nani anakaa wapi, namna hii. Kufikia vau, yuni meimbe wathanzatu soko ukwithwa utaisa utumikania atandithia maba Kamubongo kindu kila enenzi na atandithia mewetata kutumikana ikwa kotiwa mwenenzi kwa kasoko ute utumika ni atandithia. Yuni lovia sia mwenenzi ni situmikite neza kwa kandunyu ene nayo ndunyu ndio utumika nele kwithia yo utumika neza na numoli kabunzini ikana wethene tukuona mbethe zitu bala sioti siuthukuma abata muno wakwenda kumanya niki soko yakiwe ni yathelie na ndukenda ubingo wa soko yona mundu akwatika nanja nene baba andu balaile kuthi yuwalo nyumbani kwanu kana kwezo bana ubingo echo kwa njirani na alikuwa tuna soko tuna cho cha soko kindu kinene muno twalekuya Kamubongo tuna thina wakyo muno twalekuya tuthinikiwa owiyovo atandithia ana inenzi meiweta kana kumana na wingi wa atandithia sokoni uu methitwe maitwa isi ya utandithia wa ute wa lelu sokoni uu kindu kila kiubingisa ukui na kumegia muizioni wa mbanga soko yakiwe atuwe mithukuma ile twalekuya tuthukumia kia gatatu ni kwithia bala twiteya nza balabalane twaloteya kione na ni mwisho muno kwa kuithwa biashara nundu indikezi ngalita kwithila bu iso jambulegi ni atukonga nundu twiteya nza balelo ni twakiwe balelo ni sifisi cia kunyiba ba Kamubongo but to risk nundu wasubile lelo bae na bane tandikite ni lelo ni ngale kabiri sensia ba iyukire nuko kwisula bane na nguo ni lelo ni tandithia ayu maikulia serikali ya kaunti ya Kitui kia mubango kumabetanga lelo ni uu na kumanenge mwanya wa kutumia soko umwe na ulame wetata wakio kumabetangia mathina ta andika lelo ni soko ni twabingua mwaka muthelu ni tuyamilika na nitukwenda kumilika tuthingwitwe marigiti ndio tumika ne yabingwe ni tukula cia mbaitu tukabingwe marigiti anu metu malike bunse ni madembo kabo twethe twi na umwe na lumu
kavindani kau nake mwene kivila wa Zoko uwayelezea vilingi wa movoka na waki wa Zoko uti muthelu kwithiwa mwene kandalasi ataiza kwikia stima na kiu Zokoni umwe ni kana atanithia manewa uthei wa kutwaisia utandithia wovo. Ngiriboti ya vilingi wa movo kuma wa Zokoni wa Kamuvongo kiliombungeni cha mwingia yuluka undini ya Kitui oze ya Kimanzi. Nukitikilana na Gachagua kana President Ruto no valukite kiuthukumi myake na kuma alika ubisini. Kwisila ambani watumani mukuve iliteto kendae mwitano mwaka ya Mutongo TV nye ava kwa ni asiani ugo Ruto vayondu wiki itemi yake isui na yathela. Kila Ruto kalilika wanachono kwa nanga ekonomi ya Kenya akiva imundu uteo kaya dhina. We usuti Mutongoi nita wa Alex wa Muthini. Yakati ya Mutongoi TV Ruto uya wake ni kwa dhana inendesa kuyandesia wadho wake. Uo nito anoye ni mawadho mwa ubungu. Ruto enoke Kalonzo Tosha ni Angelina Madheka. Kitui kuma kwa Kitui Mutuni. Ngekasi ya Mutongoi TV ndio ni Michael na kubuliana na Gachagua ni Michael kutoka Ngelani. Ngekasi ya Mutongoi TV Ruto tunangoja election tukutoe. Ni Michelle kuma Machakos. Ngekasi ya Mutongoi TV Ruto ya wake ni kwa dhana andesa kuyanisia ungekasa yinundu maundu ala wathie mwene mvi tamama boga na bodaboda na vandu va bottom up tukini tothi bottom down katiwa maundu angi usuyetwa Peter Mboya Kalongo kuwa kuma kuya Kaiti indi ungekasa Ruto no wamiwe ni wia myake na mithelu ndaesa kuthukuma ni kwa siatuta ni enoke athukie Kalonzo athukume ta uhuru na kutwa Kenya na mbe ni maundu kuma Malawa. Ende ya kutuma maoni maku kana kusunge kule yitu tutapita kana no kwitikilana na Gachagua kana President Ruto no balukete kiuthukumi myake na kuma Sautongoi ni kwisila mitando yetu ya mikumu kanilienda nambani otomani mkuve ili tatu kenda emwitano ndokaithivasa neto sio kibeti ni saasi ya vilingi wa Sukulu wa Uwezo College ni beyond training, yani nimbe wa kisomo cha mabuku. Alimu maitu ni ataalamu makuea siana na kusiuivya undu wa kwitha matona kuandikika kana kwithiandika mombene itina wa kumina masomo. Tena kisomo cha matuku acha distance learning, yani mwana akasoma eva asa na kila kingi cha face to face kana mwana akasoma ya sukulu. Uwezo College titha na kosi ila mwana utakosa wiyata fashion design and garment making, ICT and secretarial studies, business and business management, accounting, social work and community development, building technology, electrical engineering, hairdressing and beauty therapy, catering and hospitality, languages ta French, German, Kamba culture na Kikuyu culture. Uwezo College tuyanenge mavalua ni mivya ya kisomo va Kenya ta TVETA, NITA, NEC, ICM, KASNEB na TVET SIDAC. Ikwatie ivuso oyu kwa kukuna simu nambani ino 0724-390-322 kana wiyete maofisini maitu alame KIE building Masaku va industrial area kana uke maofisini maitu alame kungethanisia na Machakos Golf Club lika mutandaoni witu ulani www.uwezocollege.ac.ke. Intake ya mwaka wa 2026 ni yendeje. Uwezo College beyond training. Niwi kumbilitwe ni mathina mamwi, kwaliwe ni malenu, mathina mamuongo, mathina mambio, mutambuko kana arthritis kunyetea, kwambatwa ni nthakame, mathina masukali, low libido, kukosa mwana, mathina ma urinary tract infection alameta wa UTI, vandu watiniwe valasia, mathina maibu kana ulcers, metho maku matona anthinesa kana mekwalia, mwi waku wa utindisye sivitali ibinda thimwe kuthiyela thingi,
tute amatono ndo thina waku ni wathela. Thina waku withela ba kwa Dr. Ndumba wa Ndumba. Nundu Dr. Ndumba wa Ndumba niwe mukuli wa mathina na miwile ya mwi. Dr. Ndumba wa Ndumba aitana ndawa cia miteta moringa, yani ndawa itena mathina angi kana side effects. Kwa tiania na Dr. Ndumba wa Ndumba ba Mutongoi FM kila wakana kwambia saa ile na nusu cia wiyo au tethe cia kulunga uima waku wa mwi. Nena no Dr. Ndumba wa Ndumba kwisila nambani ino ya simu noti muonza 31 kana noti muonza 1 kana umutumie utumani mukubi kwa WhatsApp kwisila noti muonza 1 no uke klinikini kito kila kimusini wa Masaku kuthengiania na sukulu wa Machakos Girls. Enda kwithiwa na uima musio wamwi mandhana na Dr. Ndumba wa Ndumba oyu na nuwa. Ino dhocha ingi twende na kumanithia twisonga na mbere na movo metonekana ene nthi mawodi ya Tolemani ni matwa isia mbunge ya mwene nthi vala kila mwene nthi wethiwa na mwanya wa kumia mawoni nthi ni wambano wala watawe nyumbani ya kumbania ya Tolemani vakuvi na kimanisho cha kiovundi cha Kalawani. Amwe mamondo ala ene nthi methiwa maimanenga ya nyayambe ni kwa ililwa malelu ala mateme takwa kanywa sokoni wamwe na kwa ililwa maundu mawoiti. Titus Makao na maovo asu. Inene nyumbani ya kumbania ya Tolemani ene nthi ani matalania mwema malelo mona ala methiru matema zio mayumia wendekethio silikali kumanenga mwana wambe na kumaseuvisia. No ese ne sabi otumoni. Pe twiku yo kaeka tilone lumwe. Na yuti basio yende na koja ulelu na neba kwenda ngambia. Kwa kwenesa. Kwa ube skulu ya mwana mwoka nangari na bele ya dine kindani yangu. Malelu tutanamba umandangi malelu mevo mwezi mewaona atemedhisie lakini mena dhina ange malinde lawa mapia na mapia makuwa ikibu yuko igineka. Wengine nthi mendekethia tanzia imwe ya kuigithia usese-ini wa ila serikali kumegia tazi ya mulika mwizi masokoni mo. Muketa ni kuistima na besoko ibu itawakithethe na wonde be tausu yene kula zake kaiba toneka ake kwa tatu ke kwa tiogo nundu kibindu kwa mama wangu ukasiza kale wazo ukulia ndo moli lo ina mama lenga hiyo ne kula sema toneka tiki weta akithethe Kaje ni yawi musoha ya wiku la kwe kabi na kuita ngo mambe kaweta ambu numi ndaje numi ba kuna asema ndio tembe ye. Wengine makathia serikali akaunti ya makueni kwa kumasomethesi atethesia mama takitali kana CHPs na kwa ilia uiti mayumia wendekethio serikali kuendea na kuongela kisomo kuyatethesia mama takitali ondu mwana kumakia sio kuigithia utheuni watu wa. Amu manekibitiki onene wakike uniform yeki changwe data ya January uwau mabindi na yandwe na tutudha twae 98% nelake iwoshi yokie twathe ya tuoka 36 undoso byo Nase dispensary ya mabindu ena miaka mbingi kuma twanewa maternity wing na etu tunga mubea nundu wa kwitha ngavana atunengie 30 maternity wing ena mheshimiwa witu na kilangu kulia ni asiani bekiwe mbesa mbingi katika maternity wing yesu na pewe ya wokie watiala ni kanawi saithi ni fully operational ni asia drainage number 1 ni wokie ya atiala nundu ni bakiwe septic tank lakini manual si ya akwa na yupeto na moto ta streets na zindu hizi ya badile ndo ya ikwata na ndo bana de no thi masukani so no sio tukeke wo budget ya penda moto utakoma bila ende tutwa twa mashine ya bibi anzo ndia ile ukauza rendi ku kitumi nundo andu makwite ukwafu
no that's all maybe you take some maybe over wake ode now ando memea omogena oyende wezi one ne mwana George kimyake 10 kiweka na tekatumana na chama ni wasoko Makueni kikatwa balua. Nini vote ya bilingoma woguma wodini ya Dolemane sub-county ya Mboni kaunti ya Makueni Titus Makau. Ungami wa sivitali wa Matule vofo nuwa makwani utalo wasiana nini ila ikometwe sivitali ni usu kwa tiana na kutemwa ini. Mungami sivitali nusu Julius Makau ya siasiana dhadhatoka te wa 10 ila ikometwe sivitali nusu siweta kuidha siwaite na wa kutemwa ini aiweta kanasi iko ino ni muisi okuisiana nini na kutoa isi ingi kutiwa nidhayo. Na mwasa unukuelesia. Tali wa Matule vofo ni wakilio kayo kumana na wangele kuwa siko siasiana nini kutemwa mayo ila siasikieta ini kuisilazia siakitene. Julius Makau administrator wa hospitali wewe erasiana dhanda tukate wa 10 ila sio ka hospitali ni oyo si dhana madhina maumani tena kutemwa mayo kutema siana ini ni practice yemwe ndoku netumite asia yainge masia siana sio kwisilanzia yake ko nondo ila watema kana kini kitauki uatia kithe wacha twika bandu baseo bala bacteria na infection itono likilamba kamene yako na yete yakana waula twita sepsis utemyo waini nusangite muno kwasya siana mbinge na wodi ito ya siana ya Matule level 4 mabinda mainge wethi ya siana 10 siana thandatu nila sikomete ba uno kwitha ni siatemiwe ini na kithio kuya mesiene kwanza itailite Makau eweta ila siana ithisi atemwa Taitia wana itawila itonyoli kakiko tina kuwete mawau wanakuvikia kutuma mwana atiwa ni dhayu. Ila watema kana kauke ni chako kitau na ni kana kanini na kinga chako chamwe kana ila ita immunity inda yende katalukau niko kaka kamesia mabia na kaimesia tulino tulatita bacteria na tulino tu tuisamba kweselanda kamene kana through the bloodstream na kana kukaikwato no ulatita sepsis kana infection na ende kaikwatwa ni mathina ta kwitwa kaikwatwa ni kukosa kiuo mwene kilatita dehydration na kaikwatwa ni mathina ma organs yamwe tambio itema kubaluka na kusindwa kuthukuma kaikwata ni organ failure. Sub-county administrator wa Vaya atanake weta siko idhita sikinie isioni si andoa ni weta serikali ya county tajiki tamasivitali isioni haimadhudhia kweka otomeanziasi atene vandu vao kutoa asiana masivitali ni atakwetekela kutomea siete ya kutamasiana ini ela gavana wa Vinyo nalikele kibelani newa wakieka mapping ya hospitali kula kwe takayata nene kula hospitali si kwendeka na neweke investment nene ya kwa hospitali nzao oyute na hospitali o katanda tonzao ko itekela yota wa hospitali madakitali maito nikanasi na sito ito no otwa hospitali mondo emoito kumaita ba bakasia bakakana kukayo miaka 5 kondo wa hospitali wili ko une mukule kwa ndaya muiketekele kutema wasiana ini inge muiketekele nondo kiwinde kindu kithuku muno na tutona kwa siana nondo akitumikewe Vilingi wa Mauvo Mutongoi TV kumava kauntini ya Masako nyeneta wa Ben Mwasau. Weno kwitikila na Gachagua kana President Ruto no balukite ki uthukomi miaka ina kuma osa utongoi Priscilla mitandao itu ya mikumu kanilie
umwe akasia onake ugashagwa atwa nake akakulia mekiata ongea akasia twamula akasia kai ninalia niendiete kila nake Joseph Mbosi akasia kabisa ongea kwetwa David Mbithuka akasia inetwete kila 100% nikati wa mausuge kana mautumana matumite mitanda nito ya mekumu kalia namba ne sia utumani mukubili 395 Woni watu ikiangithilo maovo maito kiyoni cha umonthi ni movya mose sia wa Motongo TV nondwa mawoni maku ni movya ingi nondwa kwetikela kwilola vilingi wa maovo Teresia Mwende na wanda ithisia kunengelia maovo kwa zia ya meko na kwa nita wa Beti wa Mwania ni kuendea kiwio cha kwela na okethiana na thotande ni wakilungu cha kunekeli wanze venye nitawa Susan Kavili kaunti ni ya Masako muthanyani wa uni wa katatu kwikwatwa kwithwa sua na matu uvyuvu ikwatwa kwitha katwandikili 11 kufikia 24 kaunti ni ya Makueni kwikwatwa kwithwa matu uvyuvu ikwatwa kwitha katwandikili 15 kufikia 30 kaunti ni ya Kitui kwikwatwa kwithwa sua na matu uvyuvu ikwatwa kwitha katwandikili 16 kufikia 30 kaunti ni Yilovi kwikwatwa kwithwa sua uvyuvu ikwatwa kwitha katwandikili 16 kufikia 22 na muthia kaunti ni ya Mombasa kwikwatwa kwithwa sisivu munini masani makioko sua na matu masani ma muthenya uvyuvu ikwatwa kwitha katwandikili 16 kufikia 31 muthia wa kunikili wa nzeve nyine twa Susan Kavili tuanesa